Yego ibihe byiza bakunzi ba Nkuruyaha TV ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira mwana ndakenje muri studio kugira ngo turebere hamwe amakuru ari kuvugwa muri rusange kuri uyu mugoroba wa tariki 30 kwezi kwa 12 2025 mbahaye ikaze rero banywanyi mwe mwese mudahwema kudukurikira ahangaha kuri Nkuruyaha TV. Hashi uyu mwanya kugira ngo nze mbabwire amakuru agezweho atari mu buryo bwa video. No kuvuga ngo ikintu kiriho iyi ntambara mu mpera z'umwaka urabona ko ku ruhande rwa coalition yahinduye isura, bari gukoresha uburyo bw'udutero shuma nyuma yuko intambara iri open, intambara mu by'ukuri ifunguye yabananiye, haba bari gukoresha za drone, bagakoresha ibitero bya Sukhoi nyuma yuko n'ubundi babona ko intambara yo ku butaka icyo bita nyama kwa nyamayo itagishoboka, isa nkaho yabananiye. Ubwo ni M23 ikomeje guterurana cyangwa se ikomeje gushimaturana n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, igisirikare cya Congo FARDC, igisirikare cya kimbonera kure. Izo takataka zose mu by'ukuri ubona ko bari muri uru rugamba, ubona ko baje muri uru rugamba barujemo 5 kwa 5. Turarebera hamwe intambara mu by'ukuri imirwano, barakwereka imirwano irerekana ko M23 isigaje santre imwe ngo igere Baraka nyuma yuko ibirukanyije, nyuma yuko ibacanyeho umuriro mu nkengero za Makobora bakirukanka bakamenengana. Ubu ngubu rero baragenda kibuno amaguru naho kujya nta kikiro ndetse nta garuriro. Ibi bije nyuma yuko mu kanya umusudo officier wambukirizaga amabuye y'agaciro Prime Niyongabo amaze kwakira batayo ebyiri yambukije mu Rumonge. Izi batayo ebyiri zikaba zigiye Ibaraka. Mu by'ukuri uzibona rero n'abasirikare bambaye impuzankano cyangwa se bambaye uniforme y'igisirikare cy'uburu y'igisirikare cya FARDC. Ubona ko rero amakuru maze gutahura nyuma yuko Tshisekedi yahaye isoko, burya abarundi reka barwane, reka abarundi barwane bakoroboze, reka abarundi bisiga urusenda muri iyi ntambara. Abarundi bahawe isoko ryo gukora impuzankano y'igisirikare cya Congo FARDC. Iryo soko rero n'abarundi barifite nyuma rero yuko bategetswe, ni ukuvuga ngo imyenda ntago iri kuva Kinshasa, ahubwo abarundi barimo barafata uniforme mu ruganda, bamara gufata uniforme mu ruganda bagahita bambara iyo myenda bakambuka bambaye icyo bita full combat y'igisirikare cya FARDC, kuko n'ubundi abo basirikare nibo bari kuyikorera leta ya Congo Kinshasa. Ntago babura kugira gute kugenda bayambaye, kuko President Neva niwe ufite niwe ufite isoko. Abantu bibazaga ati se imyambaro iri kugenda gute? Imyambaro Congo irimo irafata kuki? Irimo irafata ku FARDC, Neva arimo arafata ku FARDC, amara gufata ku myambaro ya FARDC igahita yagira gute, igahita yambukana abasirikare. Nyuma yuko rero abakongomani bahungiye i Burundi ndetse n'abandi bantu mu by'ukuri bahungiye i Burundi, inzara iri kubarya hano mu Cibitoki. Hano hari ikiraro cyangwa se umupaka ngaha, aho abasirikare b'abarundi bari kugurisha inzira 50,000 by'amarundi. Bamara kugurisha inzira 50,000 by'abarundi, abarundi bakambuka. Bamara kwambuka bagahita bisanga bageze ahangaha Sange, bambutse nijoro ku mpunzi z'abakongomani zahungiyeho, kuko nta bundi buryo bwo kubarekura mu makambi. Bamara rero umukongomani uri i Burundi yatanga ibyo 50,000 by'amakongomani bakamwambutsa nijoro. Bamara kumwambutsa nijoro akisanga yageze Sange agahita akomeza inzira ze za Uvira. Nguko uko bari kurengana, nguko uko abaturage rero bahunze ku neza, ariko mu kugaruka abarundi basa nkaho babagwatiriye kugira bakomeze bibonere amafaranga yuko bacumbikiye impunzi. Nuko nguko bari kwambuka mu by'ukuri bakagira gute, bakaza ahangaha muri Congo. Mu by'ukuri ubona ko ari uko nguko dosiye, kuko
uko mu by'ukuri ubona nguko uko bimeze. Abakongomani kwambuka urabona ko byababereye ikibazo, urabona ko byababereye inzira y'umusaraba. Ndakubita mbangura mu by'ukuri nyuma y'uko drone eshatu zigiriye hasi muri akise ya Makobora, ubwo ni ku munsi w'ejo. M23 yamaze imisozi yose mu by'ukuri muri centre ya Makobora, inyuma ya Makobora, ubona ko basigaje centre imwe kugira ngo bayivemo bahite berekeza neza neza binjira Baraka. Ubona ko rero ariho abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri ubu ni brigade yari iriho ifite amabatayo atatu, ubu noneho twavuga ko ahantu bita Ibaraka hamaze kugera amabatayo 5 y'igisirikare cy'u Burundi. Mu by'ukuri rero amakuru yatugezeho yatubwiye ko bari kwambuka, n'ubundi bari kwambukira hariya mu Rumonge. Bagiye he? Bagiye gukomeza gutanga raporo umutekano. Rero abasirikare b'abarundi ni ukuvuga ngo abasirikare bavuye Makobora bageze Baraka, ururimi rwavuyemo nyuma y'uko ari kibuno mpamaguru. Ubu bose bagiye gushyira beze Ibaraka. Ibaraka iraba icyicaro gikomeye, Baraka iraba ibirindiro bikomeye. Baraka urabona ko ariho hagiye kubera beze, hagiye kubera base y'urugamba, ibintu bigiye kubera Baraka. Mu by'ukuri intambara ya Baraka ntayo itandukanye n'intambara ya hehe, ya Sange, ya Ruvungi, kubera ko Ruvungi baharwaniye umunsi urenze umwe, M23 itaratobora pe. Urugamba rwabaye icyo bita imberenge, urugamba rwabaye icyo bita Magasa, urugamba rwananiranye, urugamba rwabaye ndanze. Ariko aho M23 yatoboreye, aho M23 yatoboreye hariya za Ruvungi, ikimara kwinjira Ruvungi nibwo wabonye ko imbaraga za coalition zahise mu by'ukuri zigabanyuka. Ni nabwo rero bahise banabona inzira yo kwerekeza hehe, yo kwerekeza za Bwegera, Mutarure, Runingu, barinda bagera Kiriba, aribwo binjiraga mu mujyi Uvira. Ariko babanje guturitsa cyangwa se babanze gusatura Ngome yari iri ahantu bita Ruvungi. Ubonaga ko rwari urugamba mu by'ukuri utaha umwana, rwari urugamba utatumaho umwana, rwari urugamba rwarundi bakubwiraga ko ngo ni urugamba rw'imberenge, ni urugamba rwa Kabushungu, ni urugamba rwarundi bakubwiraga ko ari urugamba rukomeye cyane. Mu by'ukuri rero ubona ko ngo imbunda zikomeye za FARDC bagiye kuzishinga ahantu bita Ibaraka. Aho bita Baraka no bagiye gushinga icyo bita ngo ni silaha za misada, silaha nzito. Mu by'ukuri rero ubona ko hariya hagomba kubera icyo bita urugamba. Twirwaneho iramanuka, M23 ituruke inzira yose, ubona ko ni veri karemi. Bamwe ati turarira bonane Uvira, abandi ati oya turarira bonane hehe, turarira bonane ahubwo twebwe turayirya turi mu mujyi neza wa Baraka. Ubona ko rero umunsi bari guhigira wo kurya bonane bari za Baraka, umunsi bari guhigira abo bantu bose, urabona ko n'ubundi bisa nkaho iyo bonane rero yageze. Urugamba ubona ko ni urugamba rw'amagasa, ni urugamba rw'imberenge, ni urugamba rwarundi ubona ko ari urugamba rwa hatari. Mu by'ukuri rero ni urugamba rukomeye cyane, buri wese ararwiteze, buri wese ni urugamba ategereje hariya ko rutagomba korohera coalition. Dore ko M23 aho yatangiye guhanurira drone, aho yatangiye kubatwikishiriza drone, urabona ko bahiye ubwoba. Mu by'ukuri rero ni ugukomeza tugategereza tuze kureba. Mu by'ukuri urugamba rwa Gatoyi ni urugamba rw'amagasa, urugamba rw'indyankurye, urugamba aho Ntare za Sarambwe zabuze icyo bita effective, nuko coalition irabataka. Mu by'ukuri hariya za Gatoyi ubona ko rwari urugamba rukomeye cyane, urugamba abo bita ngo ni naba crap bo muri FDLR bari bamaze kukifatiramo, bari bamaze kwifatira neza mu rugamba, birangira Intare za Sarambwe zisubiye inyuma. Ariko nanone bakavuga ngo namwe nimuharira bonane mukihafite, nimuharira bonane mukihafite turaza kubemera, muraza kuba muri abagabo. Mu by'ukuri rero ubona ko iyi coalition irimo iracungira mu kubikira, nta mbaraga igifite. Coalition irimo iracungira mu cyo bita ngo ambush,
ibyo rero akaba ari intambara ya gicengezi cyangwa se gerira operation, nibyo bitero bari gukoresha, ariko urabona ko M23 uburyo irwana yamaze kubaka ibice byinshi bigiye bitandukanye. Mwese kuri video cyangwa se kuri screen zanyu mwarebye ijambo risoza umwaka General Sultan Makenga, ni ijambo yagejeje ku baturage ba Kongo cyangwa se abakadire politiki, ni ijambo yababwiraga ubwo basozaga umwaka hariya Himbi. Ubona ko ni ijambo yavuze ati buri muntu wese uri mu kazi agakore neza kugira ngo aserive abaturage, ariko ndabizeza ko iyi ntambara uko muyibona, uko iyi ntambara turi kuyirwana Armée Révolutionnaire Congolaise, iyi ntambara tuzayitsinda mu by'ukuri, iyi ntambara tugomba kugitsinda. Nanga aravuga ngo igisirikare cya Kongo FARDC nyuma y'uko nyiracyo Perezida Mugaba w'ingabo mukuru yavuze ko ngo ari clochard cyangwa se ari bamayibobo cyangwa se inzererezi, ati yo FARDC nize dufatanye kubaka icyo bita igisoda gikomeye, igisoda gifite vision, igisoda cya Kongo y'ejo hazaza. Ngayo rero nguko amakuru yaragezweho ahangaha kuri Inkuru ya TV. Mwana ndaki nagombaga n'ubundi kuzambabwira amakuru avugwa mu by'ukuri mbere ya tariki ya 31 ndetse tariki ya mbere dutangira umwaka. Ubona ko amakuru tuzakomeza tuyabahereze 5 kwa 5, tuzakomeza tuyabaha amakuru atari ivumbi, tuzakomeza mu by'ukuri dukore aho bwabaga hose kugira ngo tubahe amakuru murusheho kugenda mumenya aho isi igeze. Mukomeze mukore subscribe, tumaze kurenga ibihumbi 10. Mbashimira buri muntu umwe wese wakoze sabone kuri Inkuru ya TV, chaîne y'abanyarwanda, chaîne ya buri wese ukunda ibyo dukora. Mugire amahoro y'Imana. Bye bye, ciao.